Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Kinsa chunka kaq. Junio killamanta. Daniel p'anka libropi iskayka hatunpi huch'uninpi iskay chunka kinsayuq hinamanta nin. Ñawpaq tatanchisniqa Dios ninkuta qanman graciasta qoyta yupaychaytataq imaraykuchus qan yachayta quwarqanki kallpachawartiqa qanmanta sut'i rikuchiwayku imatachus mañakuwasqayku imaraykuchus rikuchiwayku imatachus ray yachayta munarqa chayta. Kaypiqa Danielqa nin mañakurqa Tata Diosmanta yachayta, kallpayta. Payqa mana nirqachu riyman nuqa kay hina yachani, nuqa hina entendini, mana. Sino Tata Diosta altuman churarqa, Tata Dioslla payman yachayta entendinanpaq haywarqa. Y chayta nuqanchispis mañakunanchis tiyan kunan tiempo, chayqa nuqanchispaq kamachiy kashan. Mañakuna kay hina Daniel hina imayntachus riyman kutichinanpaq. Charayku nin nuqanchikqa Dios ladunmanta sumaqta sayananchis tiyan nin. Tata Diospi limpu kayta mask'akunanchis tiyan. Chantapis nin Tata Diospi pakakunanchis tiyan nin kay willpa imayntachus wawasninta kay alqamari hamuqtin chay alasninman urama yakupunku kikinta nin nuqanchispis Tata Diospi confiakunanchis tiyan. Millanta kay Salmos pachaq chunka kinsayuq kay hinamanta nillasawanchistaq Dios palabran qhawarikusunna. Kaypiqa nishan kay hinamanta. Paymin tukuy saqra manasni hinamanta ni hermani. Payqa yachan imamantachus ruwasqa kasqanchikta. Payqa yuyarikun hallp'alla kasqanchikta. Tata Dios yachan imamantachus ruwawanchis, imamantachus payqa nuqanchista kay mundupi ruwakuwanchis, yachan payqa hallp'amanta kasqanchista. Charayku payqa riqshin tukuy debilidadninchista, tukuy llakininchista, tukuy phuti imaynachus kawsakunchis, tiyakunchis, payqa yachan hermanosni. Charayku nuqanchikqa Tata Diosman altuchurana. Paylla uq cambiaway atiwasuman, paylla uq limpu sunqu qoy atiwasuman sapa uqman nuqanchisman sumaqta purikunanchishpa, sumaqta hask'akunanchishpa. Orakusunchis hermanosni, Tatay, gracias qoykuqtawan imaraykuchus munakuyninkipi kay diyakama kawsayta quwayku. Kay diyakama qan inti nuqaykupi lluqsichimunki, mikhunitapi uquchipuwanku. Gracias Señor, tukuy imamanta mana unqusqa kashaykuchu, qan ñañiykipi limpu kakushayku. Agradecikuyku imaraykuchus chiqanta riqsichiwayku kay ñanta. Chunka kamachiyman hina qan purichikuwayku y sábado diyaykita ama p'akinaykupaq, astawan qanpaq hina inti yaykunankama hallch'akunaykupaq Señor. Tukuy chayta mañakuyku k'atawayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén, Señor. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapap'unchay.